Sad će dobiti instrukcije oba boksera kako da promene taktiku. Ukrajinac zbog tempa. Kužnjak, Aleksandar i Šilderbaj. Šilderbaj mora nešto da promeni, mora da kontrira, da malo više upotrebljava kontra levi direkt, a pre svega da zaustavlja. I sada je pokušao Ukrajinac da pogodi desni kroše i brojanje, da. I brojanje, još jedno, mislim. I brojanje, i ovo je kraj. Da. Red corner, Aleksandar Hižnjak.